Assalamualaikum, Jul. Oh, Jul. Waalaikumsalam. Apa tuh? Mencari Ijul lah. Inggih, Jul. Julnya ada di rumah. Gurihnya lagi. Ada membangunkan lah. Duduk kamu dulu di bangku. Bangun Jul. Kamu nikah mencari I. Hanti washa mahir bededang haja gawian pandiran kewitan nggak ada suara didengari. Sama mencari ulun. Kawan ikam si Oto dilajui keluar ini mah dan di muka lawang. Kenapa tuh? Beda ya, nang gue berukuan bener ya? Kenapa pindah melamun aja nih? Ya, ama aku nih kam menyesal benar. Nah, menyesal kenapa ikam? Semalam bang aku mendengarkan pandiran kuitanku. Habis sama aku menyesal benar. Nahan, makanya dengarkan pandiran kuitan tuh. Kamu boleh tahu apa gerang pandiran kuitan ikam tuh? Umahe, curignya ikam nih. Tahu kada aku jarko tadi kada mendengarkan kalau tahu kada hidin pandir apa mendengar kada aku